Hello loite ho, welcome back to another video. Dunia to sim say hi to sim ta lung set ta hin. A film into the pursuit of happiness kitia hin. Chris Gardner hin ko to sim hi. Sile Will Smith in atho hi. Atu sim chi danile pa chani gen theita azinu nadala nunga. Ong ki ham bola hausata hong hi dan to sim hi. Ai le dang sei tam talovin. Atu sim chu na sei pan ta hiti. Atu simung ki patpachun Chris kitipa hin medical device kitio x-ray la nakta bango hi azu ulelen hiti chun na hangsunga doctor hokoma chun azu tungji nei le sumchu amula in aho le in hi hiti chun salesman hi chu bol hoi le jingin atong le in hi ai la pha nong che che nei le pha nong ki khel tan athil zu machine chu akhang tong ki to tapun outdated nei tai chapa chun azu labut tapun ain chen nong hong kim tul le jingin vai cha nan ale lo dum kita na hi hidi chun hong vai che kita vin na hi le sumung ha pha chun ajino masanga lallu kha na pangnu chu tu hin linglu khan hong pangtan aji pa da chun akina na jing hon ta na hi chi se chui la vin ni khat lang chu gari apak na lo ding kana ki pa kha ji chun traffic hon man tan ala do na ding suma nei ki ta po na hi le ajino ko ma sei na hi le akina na hon cha pung che kitai Nikha jongi tijon bazala thilzu ding jana si kita na hile lampia super car khan hong kinga tan pasal kha chong po do ta nahi anei pa chamu pha chuna mayang khrisang heilu zelen oja pu khungai ta din thudo ni se ka nei no me hijigari hi izat manheya chele ipina na to achi ne kicho hamtin adong ta nahi chupa jon pasal pa chuna don but ta nahi khris ko machun nein maya in sangki tu hi ven hichi ko office so hin ke hin stock broker stock market na tonga ka pangahi tin seitan hi na to num le interview hung tawin lang na mule sum tam ta na mu ding hi hilai na tong yo si ha ke pa siu silovin anui siu we no cha lom tin sei pi ta na hi chinizan jana zino ko machun ke yang stock broker ke no me hin job apply ka bole tin seita na le ajino chong lohang kit ta na hi na jina chawa ding in bara pi ding don lowa na to tha no lai pi ne ego nam ne ego nam tin ki na pi kit ta na hi Azigin Chris chu interview den chun hong ta na hi lampia la sanu ko machun a medical device machine cha da line interview de chan lut ta na hi ai lei che medical device chu gital choinu chuna ki puna ram ta na hi Chris jong mu phan in dal ke tina dalen hiti chun noi langya hin dalen metro station chan sa dalen na hi le alap tapun metro station na chun numai nu cha leilu nin azam pi ta na hi ai la jingin chitin ni chu hodo te ding atin bazala chanung hol kit ta nei le hichi kital ke choi te ni street performer tin re mu pha chun a machine cha choi te mu phan ental kitin dal kinin ato hon na ba song ki sana sana ga dalu ni na in ba sa kon chun hichi machine choi hin sa ha pin a hin la pi ta nei zana an ane ding ko no hin krishna jinu ko machun thil so jaga asei nei le ajinu chong lohang chen na mit mo to na vai cha to nang pai koi manom pisot no ponte in bara ke pi loi ni in bara nei pani no jing ovetin in langa ka chi dei tai tin ji pa chu agi jing ta nei azing in Chris ab ga pod do nei le stock broker la ding ali in pen pa manager pa cha ki mo pi ta nei chu pa chun interview ka chun sit ta nei la te win ke mi bor thei talan nei khat ka hin ka jaw po polemi tam ta ka mo de ti ai la manager pa chun ei phat ka nei po nang da ke na ding ka ki no hetin car sanga chuna ke to lut ko ta nei chupa chun Christian yong ei hwa ta ren kyang khong jaw de to khom tin ke olim te kyang la cha kong de hin bhara ka pi deng hetin heti cha to han ta na ke olim mon nei rubik kyum solve hin chepet da na manga holimin manager pa na hi le chi chomat ka na solve do yo po pole kala ding ne heti na sei nei a sei ma bong chun chom che ka chana ga solve do chanin a kadal ki bong chanin na hin koi ta nei le rubik kup chu manager pa ja lung dong le ta na hi alung tima chun ama Chrissy talan nei khat wang cha he nai ten gari chu ada line bahara chu crispy sa ding in hiti chuna chi mangjal ta nei Chrissy nga wallet ga ave nei le sum thom cha nei ri chun bahara pilovin gari taxi chu gang chalena ki hanin azam ko ta nei ai lechi a medical device da la ki ta nei aga le la in metro station langang chalan dalen nei le age ji chun metro station na kot na chun a medical device da la tai Heji tilso peta cha Chris hinu chona to na industry khanai uma hin tilso yo si chu Chris chona ga sei pin hele lo hang che ying in hi che pa ya mit mo to avai cha to ki dala do de za cha no metin
ada latan in hong thun chun ajinu cho hol mo ta nei chupa chun Christian yang gang chalin ajinu cho fan a ball kinin hoya no mamtin address wa ke do chinin aum namun chu aga hol ta nei aga hol do chun ajinu cha chapa ta nom khomin chupa chun na po diong le chapa kin ka kivet suide ten Christian chapa cha hin na pin ajinu chu a hin da ta nei chinila anane pe to chun ko hong ki sun ama nong Christian a chi de in ko ham tina ka ven hele in nei pa cha hi kit ta nei in barai tile na pi go nam na pi loading la ko ni ka kha dei tai thilo sikil ho da na tin ta nei ai la Christian taw tho kit ta nei le in nei pa na phai chu tile in sunga pin boarding yo se hinang na boarding tin in sunga pin a bor se nei la che pe ta chen ko hong ki su kinin ama na hong in nei le police ho chu ama manding Chris manding chen hong ta ve nei Christian police ko ma chuni bola nei mat gun hom tin na dong en nei le police ho dong nagari ki mat na shot tai la hit tai la i bola tu ge an hong ki do nai lo hom tin na pi taka sum na ki tha do lo dai tai tin form a fill up so ven heti chon suma nei lo ji chon ma yong chun ni chi lok kap zan kha chu phot ding nom ta na hi acha pai na mo da tha cha gele nei le ong lung don tan chi pa chun phone aga boloi chalen ajinu ko ma chun isa pawan chui na ka dalai ke lokama ko me tu ni be na be sui na ti na hi ajinu cha lo hang the jingen hingi ipi le chama kana be ding hin hila ka ge ding he tian thu pi na hin achi phei ta na hi Christwa jinga interview ding chon an ki thomen hong hlei jal ta na hi awan si de du chele kalal man hen cho han ki bolen interview ding in officer smart ta ta ma sanga chen hong to ta na hi le manager pa chana ve ne la long dong le ta ni ta ta chen hong ham tin adong ta ve na hi chupan increase in yang thing sanin lung thing sanin adon bonin jela pana ka hong he fi ka pi lo ya ten asai ta nahi chupa chun thudo don bun na chu hong ke pan ta win interview bol win hi le edition ke holim lim win hi le Christian azai na chun hi chi official ho yo chi chu ba nei cha na hin ngui sa tan alung la yo hin to kha sa ta nahi chupa chun official ho chun Christian stock broker la dinga thleng ning in phat sa ta win hi in la loi mu pe loading internship chom kan he to ngai he tin ain hla do ta win hi interview ki chei chun hi chi company manager pa chon tu ne interview chana bol hoi internship yang haita na join ding cham phat be phatia training na la ngai tin a sei na hi la Christian chika chu bi kan ne dam sum kan nei poi tin a sei ni la manager pa chon na hung a phat na le khonung le na wang phat nei ding hi tin da phatai Christian ki gele nei le hi chi khonunga interview through a hi tia stop bokala na in to training chu gelin hele ki pa le nei ajinu na dal ha ai chon gen thei te in acha pa cho hin ki vet kolin chule internship chunga chun simla pa nei loading amu loading ji chun xerox machine ho chu khat a ki chai na zo le to komin idi chunin sung ki man chan ho chu su boleng nei nikhat Christa pa cha basketball ki chimin ama hi basketball la long lut nei ji chana pa ko mai nikhat ni le basketball ki chim thim ta khat ka hong hi ding hi atin pa ko ma sai tai apan chiro jungle but dolel sa apa chom loading tin apoi nei le chapa cha long la kit ta nei chapa chuna pa chuna ven boy na pa yong le ko hi yong le na sei sia ima cha hi pu na te ti na ta san lo hial ding nang la nang na ki ta san ding tin tel kho vi nei le chapa chong ki pa lo kit tai Christian ni kha yang ju hi ti chun xerox borna machine chu dak na na in dak tal ko ma ki zu la in cha kun chun sumla pai them kha da hin nei in hi sumla pa ya ko na chu internship sunga aki man cha na khaman ning chol hing tan ti chana ki pa ta na sa ba ta ne theng ki chu honin in lang hong ki le han ta na hi ajinga tha increase in long internship stock broker la bol so hin pan ta na hi hi di chin thil bol dan ho client ho ke ho pi dan cho hing ki hel ta ve nei le Christian aya team thei le a bol thei le nei hi jingka khat alam kai pa ta hong ki than pe ta hin training a hong dinga gala aga ve nei le metro station a medical device da la chu pasal khalin hin chei chu mutta nei chu pa chu na ma jalen la pi dinga tina thei nei le ka khalina hian khan thalnga le se na ki le jing nei akeng ko lang khalong hoilanga lengam hetapon chu pa chu na ma gari no hesa vele le na mutapon age ding pa chun office training mun chu hi ti chun keng ko lang khat lang zaw lo chun ong ta nei la lo chun ni sat wi nei ai la Chris to clients ti chu customer hota ki ho the me ji chun a bol hoi le jing in internship cha lol hing le jing in hi ji chun lam kai la ho sei phat long chang le in ama yang gun chu ta na bol in hi hedi chuna cha pa yang chun gen thei te na nga ajin jang khang kim na hin in hong ki le ji hon in hi ba sung po train sung po chuna gi den ji hon ta nei
hiti chun jingka mata lena ki thau kin in office lang chu internship boarding na dal jal ki ji ta nei pa nung chi ne hele internship nang jong ki chai ding kon chai tai jinga thaila interview wa performance of ki wedding hi dong zu ya ki la ding hi Chrisong chana bol hoi talhan chana maung ki nep na chu anei le nei nikhat lel tai tia training a chai nong ki le pe nen ko chone ki kil ta nei ko phunga chana thil lo se no min lekha khai ong ki dalan adan ju nei pa in ren fi na pi lo na sot wal be se pha da kano do nei tai no mo sa hin mun chom ki hol comment ti nong ki sei Japan increase in nga chapa cha point pa nga ga wa pi le le nei le hichi medical device chu pasal khan en choi le le cha muta nei chapa cha mang kang cha na chin agala pi tai ai le chi medical device asung cho ga khu nei la sunga chana bui khan om ta nei doctor lo ko ma choin sunga cha te se na ve ve nei le asit pha chon zu thei zu la but nei ta po nei Chris Longiela chu chi chu ki zu la in bara chu pi ai na chu ki denga tin hin la azu la zo hon lo pha chuna man yang hi chin chu a hin da la hon tan polanga street la hong gi hon ta na hi apa chon chen hong toy to hon ne hi le street la chun bazar la chun train station hin hong toy lung hon ta na hi hi ti chuna wa le le hon ne hi le a chai na chun to na khana hong to kho man ta na hi a cha pa chuna pa ko ma chun he pa to na chai chu robot hello pi chuna machine hello pi chuna tin an sei ta na hi apa yang aga le da in boy pui chi hi time machine hi phat nong chia ki bol the hi tin kain bowling he ven tin azo zo huna ga bolin tua hi dinosaur khangai um honai tai hongin chiute jam te dinosaur lo hongi tin a ki sel honin a thai lu jalonin wa sum sunga chun a chu alu han ta na hi hijin zan chung Chris le chapa cho gina ding hel han lo ji chun wa sum sunga chun gi den han ta na hi zan hen a chapa mulha pe nin Chris wa ki gelin ibolai banga ka gen te ham tin line up ta in akap ta na hi azing ka a khun ma sangin hong ki tho do honen hiti chun imut na ding mi vai cha ho free home shelter mun cha in zon han tan sit lo na ding engang chalen line a chun hong ki gol han ta nei chiniang zaman hi chang lo ding ai tai gi na ding mun chu hin la ama sanga hon line apal ki ji chun akin na lovin hi cho loi ki na ri chun ama ne lewang panin hi chi home shelter chu achang hon tan hiti chun in mun jan khat gi na theo cha ki mu hon ta nei hi zanen hi chin na chen nom tana ki sol do hanen achapa cha sel thingin nom tana mu sa ta nei achapa mu la la hin hi chi medical device ai PCM tin aga check in nei le asunga machine part kha chu sida nei ta hi chi sem phat na denga chu sumnang phasa phat pi lu denga hin la asim na denga nei po na hi azing hina chaina pena ding hin matan hong ki tho kin honen office lang chu achapa ta chun Christian a hindel kin hon ta na hi hi chun le ki tin hong le honen nei la office mai ta chun alam kai lang ho khan hong kingan taxi maya chun hi Chris ko ma chun taxi bar ading pi in tin an sei sa ta na hi Chris nang an ai kham chu phun lo helin awale na kon chala da in hi lam kai pa ding chun $5 nga pi ta na hi nila Chris le chapa hong ki le zo hon chun Chris chu hospital a chen tisana ga pin athisan jo ki zo in hi tisana zo a sum chu a line medical device ship phat na ding chun apan man cha kha apar kha jo ki cho ta na hi zani na cha pai mulha la hin hi chi apar ga cho line hi medical device a asilai chu asim phata na hi a jing ka hin matta in doctor pa ko ma chin attention le thei pha chun a ki zo la in chupa chun khri jong a ki pa le ta na hi chupa chun na cha pa da chun la lom be se le sin hi tim bits a ki hui la hon ta na hi azinga thai hu interview last interview do ta nahi coach shoot smart thanena ballin office zone ta nahi le alam ka na mu chun kidang asal hewin tuni chuna smart na tin aga sei we nei la Christian yang hingi tuni ha chai ne tan smart thana kong ki wan mo ngai tin sei nahi hiti chun interview chong ki pan ta nahi le Chris performance su alam ka ho chuna ve nei la dei le ajing ovin tuni apa na hina ki la loading part time job me telwa full time job na boarding ai tai atita na hila Chrisong select phano chuna ke pa le jing in ba nei chan chibe ya bolvin chupa jalam kai khat pau chun khawia taxi sumna pi man chu hin tinaga le pi na hi chupa chun Chrisong ke pa be senin ki pa na mil hi pum chun hiti chun mi pi la chun bazar la chun hong toi le jing ta na hi Chrisin hichilai masanga na to ki mu masanga gen theina le na to ki mu zo wa a ho sat nunga hin khoman ka chu
Tashima hin ja the pursuit of happiness tia hin muhim wa hin tho sa hi chule Christian stockbroker la na to hin mu zo zo chun ana to na chun gun chu te ne hin bole nei la hung lol heng le jingin khunungin hi chi vai cha bet bu pa chu krol patipa hong ki so ta ne hi hello loiti ho tunia Chris Gardner tusim ta ta akuna izil do theo moral story chu phamitile le sin hen gen theina dim se no mintin in sumi na jina changa dal han yom nanti lena ki ham bol po phana le ni khat ni la lol hen na chom phot ni ti a hi tusimi seo hi chan chu hin tin a chaina yan hen vejin na chunga sei zo lo ki pa thu ki phung